bigambirwa kansa ya Rwentunda Church of Uganda Kirembo Murkatenga Mitoma akusima ko polisi ACP Ninsima Donams ovire na sima rahanga habo kutebwa hidara ryo muhezi wa commissioner wa Uganda Police kandi agambere hwati icyo nyine kucugambira mama ngo niza kubaho mpakasha he gushimbayo nishaba mukama tantwara icuruho akubani mangu yantwara icuruho I know you will not even be able to stand much as you are that as a strong woman. Konka icho twaretera umukoro w'umucaci mwe wareba owizara rya mushanju yakora nkebi mweshawo kurgawo kubanza bikawa mushanju bakakoze rukingana kitonga tukaba range cyakukanije kwakira okubanza ninsima abashomesa habo batashongwiro mwana wawe wabumuzire takakora kintu nk'iki abashomesa ntubahetse munono. RDC wa Kiro mu Buganda ojukire Major General Kahindo Tafira biraryo mugenyi mukuru ashabera abaziro kurebera harudo na mu gashogwagirira iranga nabwanyuma bongera mu kushomesa abana babishiki hamwe no kongera kuhekitinisa polisi ya Uganda yatuma ngo ngambere abazire mwegesha bishiki wanyu child education idokto ashoma ombyaro ndikiyengaje umbukibaga bamurebera ubushobe bacecho umbukikuya birakora bagera ngo bagerata ngwashoye but child education is very key. So Donam, I appreciate you for the work you do and I encourage you to continue being committed. Don't grow wings because of the ranks, like the words from General through his the person he has delegated, that ranks or promotion is added responsibility. Sima ngizina lyawe bajya kwizina libi mwe bari kuita kazina karundi mwana okuni ninsima namwe tusima abwecho icholi omuganda makore minyeto kurgomba sabadikon Uganda mu Western Kole Diocese no veteranira hambuga nkuru zo busabadikon Uganda omukushaba ko minyeto yo busabadikon bwona kandi hono mukushaboku bashabirwa kwetantare mizemibi eyakubasa kubaremisa kwikaha businguzi district ya Rulizi. Reverend Daphne Singwire urukure minyeto hamwe n'abana kandi oburire njiri ashabire minyeto ko hechitinisa babanu benda kunyencha kare yabe benunji bamwe tubirabo kujwara bushatwaretera abana babasigaza kuzangahi umuki mwene reba mwana wo mucyajwire oyebuze twongo buyarwo mukayanye nanishe mwene nyina chumja twonga mwana we esikati yuwajwara kona mazima roza kuraba emwaha minyeto yitugambireho nabo etugambire biretire minyeto ya sisikara noshango mzire no mnywa waraji nyina no mnywa waraji shewe no mnywa waraji abura wenyine aramugambire ngo ayine kuba nazo mucyacu kuza kushaba kuzo muziki kuza kusara osemerire kwerinda ukamanya koko uri kugenda ukatambura ukibanogenda ukamanya utindyo munyeto batakubarire mu kurya zakuba utagire mu njayi enjiri yaburwa uminyeto kandi minyeto yarga umwiruma yagendera umushana kandi baba abo mutano kandi no mbwire bwo batekatekera ficha yabo kugira bunyencha kare baruge mu minyeto mirungi ubundi nabo babo ba kanoni babe abahure barungi abarukwesimisa izina rya ruhanga kandi hamwe na nekanisa yiti ya Church of Uganda. Emnyete rukuhika chenda nena eichirize Yesu nkomjuno wabo gasha kwa Ben Mhoz na Onesimus ndianabo.